Omugenzi Adolf Kato ow'emyaka 48 kandi ogubire najwekera abantu ba wodi ya Kigegwa East aha town council ya Kigegwa kandi abire navuga na bodaboda mu town ya Kigegwa aha stage ya Mpara. Okurugira abanyabuzare be ogwije ari kuvuga piki yeye eyarukusa bodaboda ya parkinga jo misho genju aho naho yayetera hansi yafa. Irege mukura pikipiki negamba izi mbere najya kuyamaho mbira abana nabanyaka nibangamba ndadi ari kubi nikera musahijyo ko umpike bansangire abwira kayo baterire simu saha y'itanu zikiro bagamu mutu yabakubi aturukiye kugamuka bitakumikaho ya niwe nkasunga Margaret Kato ni mwijukaho abaire narwanira mune cyaro kimuno baye surprise mu kuhura amakuru amabi gamugezi waitu Kato kufa niwe baje sanka 12 cweka baye naho hano nangabira umwana wari kubi hayiwaro Kigegwa tarukanso ite twina opposition bakasa litwena tukaragana na batkero ko staff abira mwana wo mukuru wange kandi abaire namanya muno uruganda rw'abageni nebire tuli mu budget conference akaleta muno engudo zikora bayikoreho. John Kisoke Akiki orumukuru w'entebe ya Katana habwa Kigegwa district yashira ministry y'ebyanga n'akakiko k'ebyobururu okutayinteekateka yo kutura n'abantu abaragaruko mu myanya y'abagenzi. Tusaba ministry ya local government kukukara ntugimanyisa abakurasi bayita bari kufa basobole nabo kumanyisa electoral commission yasobole kuteza ubururu oguno kuziko mu makaje omurukirazi Kigegwa town council Gashoka Philip Murangira.